Hello ki parlo ki ba eat bat ki baju kersan yang anak por suka por ma mentah kasih ngawan rak video biang sepi kabang akwa ban keren dak aktin kasih ma oi bun ki video kabang upload ngakeren be dak aktin penar ma ngamar ba ngade penar pakama mentah kasih akwa man keren dak aktin kasih kenang ba itu ki parlo kasih jongaru kin la ban siau thu pha mo ya ka tin ka banga nga kren mo dang banga nga de penar mo te mentang nga kren ka tin khasi akwa baro chisi mentang si ka video jonga akwa ban kren ka tin khasi nang ba ye pi baro kin siau thu ya ka jing kren ka jonga mo nga upload ha ki youtube te nga kren be ka tin penar gilong ki bakam state ban kren mo ki banga state ha ban kren te mentang si nga kwa ban penjai-jai ngam kwa ban pen state ya karkom kren ka jonga te ngangai baro pi yadon ha kamet ka bakwat ka bakhya te kamju ka jingkar khu kunrat wana jrong ubaju kar khu ingi haman ki por bat haman ki si te ngangai baro pi ya kwa ban tip ba ya ka video ka banga le menta ka si mo te ka video ka banga upload ka video ka banga le menta ka si ga de ka banga an le ke jor chalang khamo te saya pej ya ka video ka ba nadu basdang adu bakun te ngangai ba kani ke video ke jonga pinya kersan ni ka nadu basdang adu bakut mo te kam gadak ke jing kersan ke jing support ke jong pi yanga te siom ha pen i ya kadang ka ba da ka ba pi like bat subscribe comment share ya ke ni ke video ke jonga kenang bangaru ngan peni susu ya ke video ke ba kam internet susu mo te sa comment hi ru te ke video ru ngam kuak ban penjerong tan adu kata-kata dengan yelek kat balak ban pen lengkot ya ke ni ke video kenang ba piru ki basngap pin siau tenat shu ya ke video mah baik terserok sini kalong ke ba internet ha menta la depan pen internet mo baik jaga ke bebas ha sini te baik bat ijingkit ibarit ingakit tambah minda kiatan reh duk tata ide ru i wang siang ki ba email bat inshit jingbam ya isnyang te ngat menta ngan lek bu shwai i te ngan lek pat salangkha dengan pen EP ya ke video ke ba syakmat mo to pek ya ke ni video hadu banakut mo te perlu bara te ngalak dem ban lebu ya i mene i wang senyang saying te email in sesat jingbam ya kesenyang te ngamenta ngan lek pek ya tu bijor ki banga ju thung mo te ki banga ju pen EP ki banga la dep i ban upload tang banga keren hak tin plan mo te ngan lek pek i tip i don ne te tong ni pej ya video ke ba syakmat mo chwa bangin poi sa kata kalangkha ke bang tungjur ngin lek pej ya gijur te tong ni pej chwa ya ka view jong menta ka si mo kumno ka bes ne mo ha ka ba khadu ngapoi ha ka ni ka juka dang mentam ta hi ngawan ngapoi hang ni halangkha mo haswa bangan pej bangan kmi ya kijur ya kinu ke jingthung henre ngahap ban ke pat ngahap ban ruai swa hok lai mo kinu ki kam ki bangile henre ya ulai ngin dei ban keren mo sekan mau bhai kata kentin ke bangat keren ya ulai ngin dei ban keren ka jing ruai ke long ka borba ing kum ki kun ki bangai ki chok dei mo haswa bangin pej ban kmi ya kijur tip yo lai se ki don ne kim don henre yo lai se ki don ru henre ka jing ka ku ka jong ulai try kan rat jong nong ta mo te perlok menta pej ni leyo i nengkong ya uni usok khia mo ba ni jubam bat ba longru ba fresh pa ban bam mo jingbam ba pang ha ban bam te perlok chu ngadang wat ya kini ki chur halang kha ngadang yo i sa artli kini ki sok khia ki best bat ki fresh pa ban bam im ma dekat ba ngadang wat chu ya kini ki chur ngadang yo i sa uni upathau mo ba ngi chu khon upathau li uba bang bat pasya tenat pa ban shed bat kado
parlong kini ki jhur ki long ki ba best bha ki bangi thung hi daladi bat ki long ru ki ba fresh bha amdon dawai mo tekat bang adang wat chu chu ya kini ki jhur ngayo i biang sa unu we upathauli mo te nga ot bha ya u te pe i biang ba de fresh bha unu upathauli ban bam te chu chu parlong ngadang khan ia uni uyenem mo uba bes bha uniru ulong uyenem uba bang bha banshit bat banshit phniang ru te ngadang khet pat ia kani kasla pathau kumchu kasla pathau ru kalong ka bes bha banshit bat banshit phniang mo te kilong ki chur ka ba biang bha ban bam te parlong ngala de ban khet chur ngala song ya kani kasla pathau bat chu ngasim ya ini pathau ngathe papo khara ban lek phai no saying te parlok ora te ngangit pi barok gitu video gitu ki jor ki banga pen ep parlok ngakhet te ngangit pi yo i pila sakhi de la ki jong kmat te kibun than re du katak ta tang ba kisan mo ha ka ke stio te ni yo ban bam tang ba bun te pat bun bha re kalang kharu pat da he than re du katak ta kalang kharu ka rit kam da he te ngangit kini video pin ya like pin ya subscribe pin ya share pin ya comment ya kani video ko jong ha mo te kani video tang kat tu te ni sempat ha ka we pat ka video mo bye bye